Kakšno je tvoje mnenje o komadu Carpe Diem, ki ga bomo poslali letos na Eurosong? Nisem najbolj navdušena. Hello, džungla! Danes bom šla sodelavce vprašati, kaj si mislijo o zmagovalnem komadu oziroma o komadu, ki ga bomo poslali na Eurosong, torej Joker Out, Carpe Diem. Gremo pogled. Evo, imam že prvo žrtev. To je Meta. Meta. Meta, kaj si misliš o komadu Carpe Diem? Nekaj prav dost. Ne lih memorable komad. Nisem najbolj navdušena. Tako ne zdi se mi catchy, no. Ne gre mi v glavo. Top. A ste videli kratko, jedrnato, tako jih v bistvu top. Love it. Pul je dober, benga. Ne? No comment. Show-stopping, innovative, never the same, forever changing. V bistvu sem ga gledal enkrat sam